चल पड़ा है। Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association hinin kasngi kalarai banweng no ya ke jingyaki jongki hadien ba kayeng bishar bakli du jongkari ke Supreme Court kala betha ya ke sarkar jala ba kadai bansha ya kini kinong hikai bantho biang ya ke Exmen Meghalaya Teachers Eligibility Test u President jongkani kinhun u ba birbor yang tem uloong ba hadu ke kinta shwa ban kemdum kid khot jongkani ke kinhun kinong hikai kilarai bakin beteng bet ya ke jingyaki wat lada day hadu ke jingyap ke MGLP CTA kabalas dang ya kini ke jingyaki balai shimenta da ki spa ngut kinong hikai kontrak dangshan kilalet ban ujor ya kini sya ke Supreme Court bat uba riang tem ulaong ba kinong hikai kilas ngohun ya kini karai jongkaying bishar kaba iya sngo kalang ba ka Supreme Court badon buram kala sya yangi manile gantet kam kaya ka snam ka jongi kam kaya ka jing he ka jing rit arta ka jongi bat ka don ka relaxation hagi babon kiliang kam tamaga cut off marks kumta terter halor kata kanong rim nagaliang jongi isngokpan mangi abe ka tagaray ka bansa koy sangi but next kam kumbala ku education minister ulah training prepare kan jongi kunle ka badon kam banirap ha ita ibenta nagbenta jongi kinay kaya kontrak